Kurumala amsubo jotono no jotono khaklai kaham tongbai nahnai ini je blog klaibo Tripurani Doordarshan Kendra Agartala talk show tini panda tini nije pandawo NGO ni bisin di bahake lukurok awar ini nei tebo kaham klai suju krak klai tisiman roti tini talk show klai janai guest tangnai Sentu Debbarma social activities Youth for Integration Tribes ni Kwrwngsa adong bawa ini tara strip pando kering lainnya di khas layu norok bo min makhang ke siwan nade tuang dong di sini tara strip ke thang mani di aro je kering mani abro joto tujuan tini kamar khajan bagi jai tunai khas lain norok logiruan nai Kau pergi? Musuh salah yang Tahu ham ini sih, ini di Denge, Agartala Tripura. Hangle, बैठो dia soalnya kan itu nah cái talk show đó sắp xí đen cả riêng cả phải thằng cái bò thế là phải mang lại chúng ta rồi tin bác sĩ giác lúc phải tụi mình đâu tụi rất sớm không sức bao lâu khai hả buổi chiều khai này không normal tí vậy mà mấy cái khai sản xuất khai chứ cái rồi ra cho mà nó khai cuman ya kalau di video tuh sama lagi semua lainnya beli aja tapi ya sih macam rồi चलिए ओके 30 minutes कम Mau feeling ka sakit din na kain arap na sakit din. Sakit na sa radio. Ang sakit ko sa sakit. Mau feeling sakit na sakit din. Panda kai bhai. Pako to ka. Panda to ka. কিন্তু ang sebut satu ka. Mana message kaje ka bro. Wala bro bro je na jirum saikon sune. Bro panda na ji Doordarshan TV war suluk sele sini panda mo message kai bani. Sida down na bose ka mo. Ya saroi gise panda lagi. Ani panda nai nai am jong ro pai ta ja bu satu Klaiban kai. Klaiban ka.
Lukurong nam sama zaman kore. Bongka ko Youth for Education Trust ni Organizing Secretary Sentu Bai belai kali sini je kesat. Ada lesson tapi orang ni out lagi ya. Doordarshan Kendra Tripura ni. Talk Sufia aja tak pokok lagi tu Doordarshan Tripura upload na YouTube ko. Doordarshan Tripura. Enak bos. Mesti si man ni ya kalau pandak lagi Sentu Bai. Bes kalau teh bukan je saya. Adi aku tu sabu tahu ada apa bukan lagi. And jatuh ke ham tong di. Thank you and hambai.